Yeah, okay. Hello lovers of our YouTube channel from Rwanda, outside Rwanda ndetse no kwisose muri rusange. Nkuko mubizi nge ndi officiel dinero usanzwe batamo dushya buri munsi cyane ku makuru y'ibyamamare dusanga mu gihugu cy'u Rwanda ndetse no hanze yarwo. Uyu munsi nkuko mubizi nk'ibisanzwe batamo boro za danje zirenze. Uyu munsi nagarutse mbatamo amakuru y'icyamamare cyangwa se ubuzima bw'urugendo rwa muzika rw'icyamamare cyacu cyo mu Rwanda kiririmba indirimbo kizwi nka Bruce Melody. Ubundi Bruce Melody ni umuhanzi usanzwe uzwi ku mazina ya Bruce Melody nk'amazina akoresha mu buryo bw'abastar, gusa ubundi nk'ibisanzwe amazina ye nyakuri Bruce Melody ubundi yitwa Itayiwacu Bruce. Ni umwe mu bahanzi b'ibyamamare mu Rwanda, akaba yaravutse ku itariki ya 3 Werurwe 1992 i Kanombe mu karere ka Kicukiro. Ubundi Bruce Melody ni umwana wa kabiri mu muryango w'abana bane aho iwabo avuka, akaba yarize amashuri abanza muri Camp Kanombe Primary School, ayisumbuye yayize kuri Islamic Rwamagana Secondary School. Ubundi tugiye duperereza neza dusanga inkomoko n'itangira ry'umuziki bwa Bruce Melody. Bivugwa ko yatangiye umuziki akiri muto arimba muri korali y'itorero ry'abarokore i Kanombe mu mwaka wa 2010, ndetse muri uwo mwaka yakoze indirimbo ye ya mbere yitwa Inkovu, ariko ntiyamamara cyane kubera amasomo. Mu mwaka wa 2011 akimara gukora ya ndirimbo ye yise Inkovu ntiyamamara, yaje gusohora indi ndirimbo yitwa Ngiye Kubivuga ikurikirwa na Tubivemo mu mwaka wa 2013, ari nayo yamuhesheje izina mu ruhando rw'abahanzi. Tugiye kuri ibyo Bruce Melody yagezeho mu rugendo rwe rwa muzika. Bruce Melody yamenyekanye cyane nyuma yo kwegukana irushanwa rya Primus Guma Guma Superstar ku nshuro ya 8 muri mwaka wa 2018. Yegukanye ibihembo bitandukanye birimo Slax Awards 2014, 2016, 2018 kugera 2019, Hip Hop Awards guhera 2014 kugeza 2019, na Kiss Summer Awards guhera 2019 kugera 2020. Mu mwaka wa 2023 yegukanye igihembo cya Best Rwandan Artist muri Trace Awards. Tugiye tura imishinga n'imikoranire mpuzamahanga ya Bruce Melody n'abandi bahanzi. Ubundi Bruce Melody ni umwe mu bahanzi nyarwanda bagize ku rwego mpuzamahanga. Yakoze indirimbo na Shaggy yitwa When She's Around mu mwaka wa 2023, ndetse yagaragaye ku ndirimbo ya Harmonize yitwa Zanzibar n'iya Joy Boy yitwa Duty on Fire mu mwaka wa 2025. Ubuzima bwe bwite ndetse n'ubucuruzi. Ubundi Bruce Melody afite abana babiri n'umukunzi we Catherine Umuhoza, ni umuyobozi w'igitangaza music label, ikaba yarashinzwe kandi akaba ari n'umuyobozi wa Isibo TV. Yabaye ambasaderi wa Big Arena, Primus, MTN, Airtel, Infinix na Techno Mobile. Yinjiye no mu bworozi nk'indi nzira y'ubucuruzi. Ushaka kureba nyine no kumenya byinshi kuri we, amashusho menshi washanga ku rubuga rwe rwa YouTube, aho akurikirwa n'abantu barenga 750. Twasoza tubabwira ko ariyo makuru tuba twabonye ku cyamamare nka Bruce Melody. Gusa ntabwo twakwibagira kubabwira yuko amasezerano n'inyungu ya Bruce Melody. Ubundi Bruce Melody yinjije amafaranga agera kuri miliyoni 10 nyuma yuko Ross Kana aguze album ye nshya. Ibi byagaragaye nk'intambwe ikomeye mu guteza imbere ubucuruzi bwe na muzika muri rusange. Tugiye kureba ibitaramo bye n'ubwitabire. Mu mezi ashize Bruce Melody yagaragaye mu gitaramo cya The Ben cyabereye muri Big Arena, aho yaje kumushyigikira hamwe n'abandi bo muri 55am nka label ibayobora. Hariho n'izindi ngendo mpuzamahanga yagiye akora. Ubundi Bruce Melody ari gukora ingendo mu bihugu bitandukanye harimo na Qatar, aho guverinoma y'iki gihugu yemeje umushinga w'amasezerano yo gukuraho visa hagati y'abanyakatari n'abanyarwanda bafite passport zisanzwe. Amakuru yimbitse kuri Bruce Melody ku bijyanye n'amakuru ye twababwiye ko mugomba kuyasanga kuri YouTube channel ye, aho ukoreshwa izina rye Bruce Melody. Twababwiye ko akurikirwa n'ibihumbi birenga 750, ndetse no kuri Instagram aho akurikirwa n'abagera muri miliyoni 1, kandi akaba ari umwe mu bahanzi babashe guca agahigo kuba bakurikirwa n'abo bantu bose ku rubuga rwa Instagram. Uko mubizi nk'ibisanzwe ngendi officiel dinero usanzwe kwasoza tutabibukije kujya mukora subscribe, comment ndetse na like. Iyi video yose mukajya muyisharinga